Abashubuzi Abarikuguriza mu katara kakura ka Mbarara Central Market Nibetomboitira bukiri kwataho abo muhindo gw'abantu abakushobora hanguto kweyongera ekibari kugira ngo kiresero mudebo mu katare. Inguto zona zikabire bintu ebyakubire mushango mutare biri haswi bintu butare bwa buri izoba haza obutare kanse ya kombetiro butare government ngo ngo butare onga bintu butara streets hati ngejesha twahuranga hadi akatare akabire karakatete abo bakacinga bakiriza rugazi kana rugazi inakatare haza hagati ya rugazi na Central Market twinakatare. Ronald Mutambuzo mushobozo mu katare nagira ngo ashemerere ko baho buryo bwo kubinga abantu bahanguto fonga obutare mu gitabo guterekanisa dina abashubuzi tutahamuka tunge sente na bagastoma bakajanga ibintu fresh abo bagastoma bambije hamudara bagashanga hine bagastoma babarigire hebyo babigura babigwara takushanga bintu bikuza nashanga ibintu biro fresh tumanye maza ngo ibintu butare obwine ibintu birungi haza niyo ngumzinya kutweka. Abantu bayongera bagira ngo imbere yo bwire nayo ne bateganisa iba kushanga bijuma ntiko bwire biburayo ninga berebe ko mbwinji bitine katare ikiba kugira ngo nacyo nikibateganisa. Ndeba twatanduka kusanga twatanduka kufuna muke bijuma kasi kiri mu beyi ngo mukwezi kwire mu kwa munana nicyo kushibura nicyo ndakibura nicyo bakusera bachikuseri chimusanga kuchireba na munonge miyembe inanasi watermelon fruits zone kugira za apple mangada byone byo kuzwa tubeke kumbiro bwenyuma burito kwa fruits na challenge like transport level high ochisiahe ushanga bakastomers bakutraininga basera. Abashubuzi Nibetomboitira bemezi habwo kwiterisho habwa katare kusisikara ne babireba Ndeba ngo mide kuteganisa bwo bemeza ngo ahagwa ntimatari cyo gukora ebeye bintu ogwebemeza bwa siteni ngo sogwebemeza bwetawuni nubasa kuretere ibintu bitatamburaje biretera abashubuzi bavwe sente ebintu no byagwa biroho ninga bitaro. Amakuru agasha kwa Ian akankwasa omuri Mbarara.